Alright, ayan, naimbag nga oras na amin na sangapada. Manibo dito'y Nemars Studio. At di man na sumagbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag. Ti may sa apagayam tayo nga problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin yung Yung Ruiz nga umay manen mang tedbiyag ti may sa nga pakasaritaan. Nga ti udi na ket ada parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day ni Mio iti Lawag City. Nga ina pinauluan iti agpilay-pilay. Oy, pilay-pilay kano anyat parikot na nga apeng agpilay-pilay. Alright, iti dati nga gundawa iti nga roden denggen ti panakaibasa dati napadayawan na surat nga may kanbiag itang malem. Ti problem of the day ni Mio iti Lawag City nga napauluan agpilay-pilay. Sagudahan nga rod ti surat ni pagayam Mio. Dear Cassie, sakbay man ngayon nakisalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag kasinyong kahit ko pabalakadan kada kayo iti programam itang malem kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu di Nemars Studio nang runa kada kayong timon dagiti programa nga magusgusto ak launay nga bibuyaen ken dingdinggen. Kastamet na nakablawak dagiti padak nga dumdumgen ken kanayon nga mangsubsubaybay iti deti nga programa. Nga pudno launay nga makaited adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyak. Itikas kanyak. Itikas kanyak kunak kasinyong gaputan na biit kami pay nga agasawa ken nilita. Ket adon dagiti panubok ngayon kam mapaspasaran. Ket gagangay dayta iti nabiit pa nga nagkalaysa, nabiit pa nga nagasawa kunada. Ket babaen iti panagbibuyak mi nga agasawa iti programa yo ket ado dagiti mapidot mi nga adal. Nga mabalin mi nga aramaten tapno no mapatibker mi ti relasyon mi iti asawa nang runa tadwa atawen metlaengen kasinyong ket di kami pay naaddaan iti bunga ti ayan-ayat mi kinilita no pay namin adumeten nga pinadas mi ti nagpakonsulta iti doktor ket awan mo ti makita doktor nga diferensya mi. Siguro, saan pa nga naikari? Kung nadagiti duma. Kit kunak idinakam ko, dumteng tulata, ti panawen nga ikadeng maipayan na kaming tumot ni Apo Diyos. Iti anak, nangruna kanya. Kit magagaran ninanang ko nga maaddaan iti apo ko kanya. Awang kadipay, barok, mihiyaw. Awang pengarod nanang. Ang anya ti ko na dagiti do doktor saan ka di nga napang kay nagpatpa-check up nga agasawa. Awang ka naman ti diferensya mi nga agasawa nanang. Uri nilita nga asawa ket. Healthy ka naman kung sigun ka di ti doktor nga nagpakonsultaan mi. Ala ket agan anos kay lata nga aguray Kasta mo ti raramidin mi nanang. Ala kumusta anak to lata nga rodan kay nilita. Malawin nanang. Makita klata tilangan ni nanang tunggal saludsuden na no adan bunga ti ayan-ayat mi ti asawak no adan to nagbalin nga apo ko na maluksaw. Kasi shock ti bugbugtong nga anak da kaday ti tatang. Ket bakit ni nanangan naladaw nga nagasawa, naladaw mo nga nagkaanak. Ket madanagan tabaketan ket awmot pa apo ko na di namot nga rod kayat nga maaros ti biag na nga di nanto pulos maimatangan ti agbalin nga apo ko na kanya. At damat mangibagbagan daduma nga tay mana-mana kano dayta
Taday dinanang ken tatang nabayag kanumat nga nagururay da nga naadaan da iti anak. Tanala daw nga ron, bakit ni nanangin idi nagsikog. Dinto nga mano nga tawon nga nagdindinada kada iti tatang. Kaya abang amin pareng Mio, no imala ka kada tatang ken nanang mo. Ha? Anya ti kahit pasawin pareng buldag. Ay good. Amangan no lahiyo day ta. Lahi nga. Lahiyo adi saan nga kanak kadagos. Si kamot tila de pabagamot pareng buldag. Kada kaya kastamat. Ay kita amangan no iso ti rason na. Ay iso nga anusan nyo Taday di tatang mo, sana lang nasikugan ni nanang mo, edi manunti tawon da. Ag 40 da idin. Ay siguro. Alangan mat nga urayot ag 40 at parang buldag. Kit no iso ti rumping garamidi magkat anusam ka urayot ang ag 40 ka mat. Klamamat mati day ta. At tantulat ta. Amangan mat ngamin no maditir aramidin nyo kinibagat mo. Anya tikin mo sawan. Amangan mat no maditi posisyon yaw. Amangan mat no saan nga makadanon datay tubog mo yung ti itlog na ha. Api ko mga saan. Ay di mo mo Ay na, saan kindi nga dadal pagsaritaan ta parang buldag. Adya ka ruti kahit mo pagsaritaan ta. Ay kita ado di ta. Timangkit di mabalin mo nga i-recommend na nga pagtrabaho ang kanya. Kaya apay, dati sigod nga trabaho. Diyak maanusan di kiti amok. Basta basit larot sweldo, pag overtime mendak pa kita anusam Diyak arod kayat ngagtali na edak ngagnanayon iji nga trabaho. Kasano nga ro din, no? Biglang agasiksikog ti asawa kita awan pa'y tinaurnong ko. Mawatan kan, parang Mio. Masapol nga makaurnong nga kamaten, makaurnong kami nga agasawan. Tayo palpalubos ni Apo. Nung bilang laing tagsikog ti asawa, kat ada urnong min. Ay, wun mat kindi Mala, agad anos ka, maamtan no adan to amok, nga mabalin nga pagtrabahoam, nga nagdakkel ti sweldom, iti agda mga trabaho. Pakamuang kanto pare, mala ginumtang araw, doon. Siyak nga lalaki, ti adda nga madanagan kada kami nga agasawa kasinyong. Medyo naladaw kami ngamin nga nagasawa 32 titawin ko, di nagasawa kami, ti asawa, 31 na mo. Kalpasan dito atawan, 34 ko, nag 35 bakton, awan mo langan, kat ni. Madanagan kami kasinyo, nga madadda nga siyak ti madanagan, nga iti asawa. Tano makita, madlaw ti asawa, nga maluksawak at dala ta iso na nga mangpatpatid kertirik na. Kasla nagunig man hindi panpanunutem, lakay. Ha? Kuha? Jay trabaho. Trabaho la ka di ti problema. Weno panpanunutem ka di pailaeng. Diyan niya. Dati, saan tapay nga nga naadaan iti anak iti likodan nga agtalo tawin to nga agdenden nata. Uri no saan mo nga ibaga kanyak, Mio lakay. Amok nga kanain mo nga problemain dayta. Bebe anak kadlatan bakit? Uwan nga madi dayta. Is-stress ang natabagim. Kita niya nga rin ti aramida. Bebe amlata. Agkararag talata ka na yun, iti Diyos. Nga, ipaayaw na tando madla iti anak. Angin ka anupay. Magagara naklaunahin. Saan lang nga siya, no? Urisi ka. Kin pati ni nanang. Bakit ni nanangan? Kahit namatin ti maadani ti apu ko. Nang runag at siyak ti bugbog to nga anak da, kaday di tatang. Uwan maawatan kalakay. Kit adakla ta ditoy. Nga agan anos. Anusan da?
Ket saan ta mo tagsarday nga mangipadas latta. Taamangan no. Iti dayto nga gundaway. Ipaayan ni Apo Diyos ti. Nabayagin nga kid-kid daw yung takinkwana. Ha? Isong nga rod gani. Oh, kadigdigos ko man eh. Ha? Awan ka kadimanan itimod. Day tatikon ko naking ka. Di ka papanunot mo day nga banag. May stress ka unay. Kaya tunggal ma-stress ka. Ay na. Awan mo tiganas mo nga. Makilin na ilo kanya. Kasano nga maadaan ta iti anak, miyo, lakay. Ay, damin adumon ka pinadastan. Uwan ipadas talata. Ikatamita panunot mo day nga banag. Saan ka nga pa-stress ka day nga banag. Tapno na ti kasta, agsubli ti kinarugsum. Kasano? Day tinaudi nga padasin ta. Ha, saan mo kodla tayo palpalagipon? Naskin ka ipalagip ko king ka. Oh, nga diba? Ore anya tararamid. Madipulos umingar. Anya? Angem no umingar kat mayat mat. Angem kasanungar nga umingar lang kay kat ni. May stress ka mat. Ay. Ala, ipadas mo nga. Iwaksi iti panunot mo day nga banag. I-relax mo ti panunot mo. I-relax mo ti riknam. Kasano? Basta. Saan mo nga panpanunutan? Katsyak, aramidik ti amin lakay. Aramidik ti amin. Tapno maadan tanton iti anak. Sa anak to maawalan iti namnama. Iso nga kasta ka kumamot. Pasensya kan bakit no? Okay lang. Ag-relax ka lang. Galing nga. Apay. Kitam? Di kinabayagnan nga saan tan nga nakapaglin na ilo. Di mo pa'y malagipon nga ahitan da ito eh. Ha? Nakarabrabe rin. Kat siyempre, no saan nga uminga rin. Awan mo ti makita ko. At idugmutan, dagiti kaladaan ng data. Ay na, bakit? Awang nga ti oras ko. Ay na. Kasi ko na, agan anos na lang lakay. Sige, saan na balen? Into no bigat. Agahit kanton Ala, sige, bakit? Alag, relax ka ulit. Daytan. Ininutan nga. Uming-ingar la ka. Uwan nga ron. Di ba kunak? No saan ka agpanunot iti madi, marelax ti panunot mo. Marelax ka. Maikat ti stress mo. Ken? Agsubli ti kinarugsom. Uwan nga agpaiso. Ala, itultuloy mo nga ron. Itultuloy ko mat. Ti araramidik king kalakay. Itatan. Makita kon. Nataytayag isunan ngem digiti kaliddaan. Itan, nakaing-inga rin lakay. Sige, bakit? Mariknak nga, fertilak italakay. Iso nga, iagawat ha. Anyor ti ramitek. Agdata akon. Tarabawan ako lakay. Tabaring no iti dayto nga gundaway. Makabuutan. Barek makaimulakan iti biniti ka unggag. Kat baring dayto nga imulam kat agtubo mo't laing. Sige. Sige. Dayto. Nakadata akon.
Rabawan akon. Rabawan akon, Miyo lakay. Ay, ah, ah, eh, oh, Sibrikan. Ay na, maari ka kadigita. Nag-atidog ka, nakarabraber nga. Nga, alam, sana bale. Agahitak ito no bigat. Ala, sige. Ano sa nga ron? Importante. Makaimula ka ni Tibini. Ala, sige. Miyo. Ah, ya. Ah, ah, oh, lita bakit? Miyo lakay. Ah, sabi ko mata makabuutan mo laing. Sabi ko malakay. Ikarkararag ta iti Diyos. Detan. Mapanin. Agi mula akon bakit? Sabi ko mata. Agtubon to day tayo mulam lakay. Ah, 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 ah. Tunggal makalagip kami ti asawa ka sinyong kasta ti aramid ikatek iti panunot ko dayta nga pagparparikutak launay ket tunggal iwaksik iti panunot ko dayta nga banag agsublimit ti kinarugsok ket makapagpapas kami met iti ragsak iti asawa ti makadagas ka sinyong nadatngan manen ti asawa ket kayat tasawen awan manen tinabuumi kadayta nga panangipalpadas mi manen nga agaramid iti anak mi awan lata unay gagangay kas may sa tao kasin yung makariknak mo ti panakapaay ket jakmat maliklikan nga te ipeksak mo iti panaginom ko iti arak tunggal maamuak nga awan manen tinabuomi kaday nga bulan tanadatngan manen ti asawak. Ay, taga-danos kalata, paring Miyo, diyan arot kat salpe nga iso tinay ka rin nga panahon nga panangipain ni Apo Diyos kada kayo, iti anak yo. No, minsan pare, kasla question na rin pa yun ni Apo Diyos. Gapo iti tayo ito kabanag. Ha? Ay, higit sana. Sana mabalin ita nga ad-adda nga patib ka rin yo ti pamati yu ti Diyos. Kasano? Alam ado kami nga karkararag nga ikanak kami iti anak min iti asawag nga parang bultag aging ka itawang bay. Wen nga mabalin nga subsubukin na kailang ni Apo Diyos. Aging gat inton ka ano? Alam magururay kami hingga 40 ag. Ay kita. No talaga nga napaglan ti pamati mi ti Diyos. Ano sam ti aguray pare. Unangin paring buldag. Magagara na klaunayin nga maadaan iti putot. Yan uri ni nanang. Magagaran mo nga maadaan iti apu ko. Way na maawatak na ita paring Miyo. Ang manyang nga ti may sungbat ko, no? Di ka ti ibagaklaing agan anos kayo agasawa. Adad sapay nga mamati akon nga. Adad diferensya. Bueno, adad diferensya ti asawak. Ang imsang ka di nga napangkay mo't nagpatpa-check up. Una, ang mabalin mo't ngagbidot ti doktor. Mabalin mo't ngagkamalida. Una nga, saan mo na may sa doktor tinapa-check upan nyo saan ka di? Wen, ang imaapay nga road. Ibagadamat nga. Awan ti baog ka na kami ngagasawa. Ay, dahi tati Jack masumbatan na ginumtakadlatan. Nala, amok, maawatak, at ang problema. Ang isungarod nga data dito, ngagin inom. Tapno malipatam ti problema. Sa angkat nga iso, ti pagsarsaritaan da, paring Miyo.
Gustunan, paring Mio. Ha, kahit kupit agwinom, pare. Agbalnaw ta. Kalpasan nga naginom tayo di balayo. Imay ta dito bar. Tanabiti na kami. Awang butin di paggatangan ni lugar tayo. Wen nga marabi iuna yan, pare. Sigurado nga, madanagan na nilita nga asawa. Sana pare. Mawatan na ti asawa. Kasapulak nga, lipatin, dito nga, naginsin ti baruko ko. Ay na pare. Mala, aginom tang araw, naging ustunan ton, tami sa abute. Kat na tabi pa nag-drive ta. Nang nagat nakamotor tamot nga ron nga dwa, paring Mio. Umunahon pare. Ne. Api nga naskir nga umuna ka. Agad. Basta. Sigalat ati makaamong aruden, taagbayad kanton. Agit urayad na ko na. Ay bakla di waiter, taagbayad ha. Muna akon. Uray ka, sa bali mo ti pagawidan. Suminan to matidalan nga mapanidya balayo. Iti kahit mo sawan, umununa kalatan. Agkuy-kuyog tayo dati. Gando kas nga ruborta, itulod kayo di balayo, sakto agawin. Nang runakit na ado tinainom mong imsyak, parang Mio. Saanin pare, muna akon. Makaturog akon. Adang agkuyog ta at makaturog kagayam. Kasano ka rin, saan pare kaya kabailak? Sigurado ka? Uy, pare. Uri ta. Asitig mo lang pagawidak. Sige, makamuka. Agbayad ang dito yan. Ta sumarurak tumatay. Sige pare, agyaman na, inakarutin. Uri ka. Sa bali mo dito naturungkon. Nagsip nga tumot kami dati silaw ti motor ko. Sa balin samat ti nagturong akon. Saan ba nga dati dalan nga mapan di balay mi ti nagturturong akon. Aguri ka man. Impunay ta ulaw ko. Nagsubliak. Diyos ko. Imbes ko mga nakaawid akon. May baybayag pa'y panagawid ko. Tanayaw awanak man. Sa balibad nga dalan tini. Nagnaak. Sa balibad tin, lugar tin, naturturong ko. Hey, Nini, cek lakitan. Anay ko. Naidong parak, anay ko. Kasi niyong nadisgrasya akaday di nga panagawid ko. Gaputa makaturturog ak launay. Saan ko nga nakita, saan ko nga natlaw, dati nakaparking nga may isa nga sidecar nga motor nga da sidecar na. Gaputa nakapsot ti silaw ko, nakapsot pa ti preno ti motor ko, naladawen, edit agpreno akin ilisik ko ba ti motor ko. Nadungpar ko, ti likod ti motorsiklo nga na sidecaran, dito nga ti mayo ka. Imbaglagit din ta naka-helmet at ket saan nga naikat ti helmet ko kasi nyong nariknak ti panagtupak ko iti kalsada nga sementado. Adda nariknak nga nakasaksakit. Anay
Nay ko, apo Diyos ko. Ket idi ari bungbungan dagiti tao nga nakakita, kasta mo ten dagiti aglabas nga daddu mga motorista. Dagosak nga makder ket saan kung ipadlaw nga adda na sakit kanyak, nga adda na sakit nga rikrik naek. Ket idi dimteng dagiti pulis nga nagimbestigar kasinyong ad-addan ti saan ko nga panangipadlaw ti sakit a marikrik na. Aging nga natawagak ni pareng buldag. Ket ididimteng ni pareng buldag. Kumusta ka ngaron? Pareng Mio. Okay lang pare. Sigurado ka? Uwan pare. Unang nakaro damage dito yung motor mo. Ket si Kangay. Okay lang pare. Imposible Nagkaro ti impact na. Nagkaro ti nadadahil ti motor nga dinumpar mo. Okay lang pare. Naka-helmetak mo. Kitak man, tibagim. Kitak man o dagasgas mo. Ako pare. Basit lang. Gagangay lagasgas. Uwad angam ni. Nagkaro dito impact na ni. Kamusta tibagim? Saan ka nga maululaw? Saan mo't parang buldag? Awang ka di tinasakit king ka. Di kita tultulang mo. Dito lang parang okay lang. Kayak mo't. Awan angam ni. Pilay-pilay ka magkamag na. Saan pare? Gagangay lang. Sigurado ka. Intag pa check up. Naskin agpakita ka iti doktor. Saanin pare? Gagangay lang ang sakit dito. Kayak pare. Unay kamutan paring Mio. Agkuyog tan kunak ngamin. Ay, pasensya kan pare. Jak napansin niti kurung-kurungan nakaparada di kalsada kita. Di mula nalisyanan. Saan nga rutan? Naladawin iti nakapreno Baka makaturturog ka ngamin paring Mio. Dahil tati ko na akong tanong nagkuyog ta kuma. Amangan ko man di ka nga nagsugal. Alay, dati motor kong pare na. Iawid ko. Agpa-check up ka ko muna. Agpilay-pilay ka na Saan pare? Aguri ka man. Pare. Api nga. Anya. Api nga. Saksak ruyem mo. Tiyan niya pare. Dita, kuam. Tiyan niya. Dita bugol-bugol mo. Ha? Awan pare. Ada ka di tama ta bugol-bugol mo pare. Awan pare. Awan. Kaapi nga rin nga saksak-ruyem. Ay, skwa. Awan. Nabudo lang. Kinudkud ko lang. Saan Sigurado ka? Uwin parang buldag. Okay at lahing. Urita nakiariglo akmutan kada tinadungpar ko. Ken awan mo tindi kiti polis. Mabaling kong ti agawid pare. Makamuak tulatan kadikiti na damage ko. Ay git sana. Tulungan da ka pangalaam nga raw. Amu kamat nga raw. Paring Miyaw. Pangalam nga raw. Hindi pang paayos mo ka dahil dinupar mo. Tulungan ka. Urita adamot itidulduling ko. Agam naskin nga, pa-check up ka pare. Mga no, adda nakaro nga sakit mo. At baka nakaro nga damage ti bagay. Saan pare? Aururayan ako ni bagay. Saan nga rod, nung makita na tutasugat mo. Makita na nadadail ang motor mo. Makamuak tulatan nga, ang palawag pare. Basta yun akong pare. Sigurado ka, Miyaw. Pare. Apa ita ka lang? Miyo? Bakit? Anya tikin ma'am? Api nga dasukat din tasakam. Api nga napigis pa itabadom. Api nga kasta ta short mo nga matmatnad. Uri lagparparang taurumot mo. Agpilay-pilay ka pa nga magna.
Ay, kwa. Anya tapasama king ka? Hamiyo. Anya. Bakit? Ay, nadisgrasya ak. Anya? Nadisgrasya ka? Uwan, okay aklaan. Awan tinasakit kanya. Anya nga awan? E dito nga agpilay-pilay ka nga magna. Gagangailaan. Manditi pa nagdisog na sakit dito ko. Dito bakarang ko. Oh, kiti agpa-check up ka kumaa. Api nga saan ka nga nagdiretso iti ospital? Saanan? Ay, anya nga saanan? Ay, na Diyos ko, ay, awan mati nasakit nga marikrik na. Gagangaila da ito eh. Makayak mat, unay ka mat. Kung may isa, isupay tagastos. Aumot nga ruti, awit ko nga kwarta. Sakto la di jay pinaggasolina. Ay, na Diyos ko, ay, ibagaman, anya tapasamak. Sige, ibagak amin tinapasamakin ka. Inistoryak nga rod, kinilita nga asawak, tinapasamak ka sinyong, ngem saan nga amin kat imbagak, impudnok. Saan kong impudno amin, iti asawak, tatikunak, awan iti nakaro nga, nasakit nga marikrik na, kunak, ti saan nga mo, ti asawak, nga siyaklang ti makaamo ka sinyong, ag-agalek ti sakit ti bukel-bukel ko. Taadak nakaro nga sugat na iso ti na idi agdiso akit iso ti mama ket nairigis iti kalsada nga nakirsang ket ditoy nga nagsagaba iti sugat nga kasta unay ti sakit na. Diyos ko. Ngayon anusak ti sakit na kasinyong tadyak kayat nga mapan agpa-check up. Tadyak kayat ti mapan agpaagas iti ospital. Ta mabutengak. Nga amangan. No iti pa nakadisgrasya. Ket ad-danton nga jak makaputot. Kani baganto ti doktor nga naapektaran deti si milyak. Inan-anusak nga ron ti sakit na kasinyong nga manualdawen. Mas daaw nga rod dagiti tattao ta. Mas daaw dagiti tattao nga nakaammo nga nadisgrasya ak nakabigatan na ket simre kaklatay ti pagtrabahuak. Nga oray ti boss ko ket nadlaw na. Nay, miyaw. Boss, kaapay nga kastabot ti parnag na. Boss, agpilay-pilay ka, Mike. Kasakro-sakroy mo deta di mo. Ha, boss? Saan, boss? Kuha, boss. Nabudo lang, boss. Ay, nabudo. Ay, isa mo akod-kod-kodon akit na. Ay, sikamot nga ron ti aglutaw. Iti dadu mga dasar tayo. Diti ilako tayo. Diti karinderya. Ay, agbuguak mo, boss. Ay, sigurado ma. Sigurado ka. Nga apay ka adamot sugat yan tasakam. Boss, kung apay awan dati motor mo. Kuha, boss. Na-aksidente kami di Rabi eh. Anya? Ay, good. Kumusta mo? Diyan motor mo? Diyan ka mo, boss. Diyan pa'y nakita. Nagkit na panan na ka raw. Inkwami pa lang. Impark mi pa lang, JD. Ama-amo ni parang buldag. Dati kumpadrek, boss. Kaya, no sa laki di nga nakaro ti sugat mo, alaki sumrik kalata Ay, huwan boss. Kaya awang kadwami ditaw, nakurang tayo no. Awan no kat agluto kadigiti dudo mga putahen. Huwan boss. Amumay, no agabset ka, ay na. Baka ikateng ka. Ay, saan ko mabos? Mala. Niya,
Agpilay-pilay ka mo lata. Ay, isa. Okay lang, boss. Sigurado, Mio. Ay, disgrasya ka lang, hindi na minsan karabi, pare. Kung may ka man dumayon nga makiinom kanya. Kaya't ko iti aginom, pare. Una ngam na awan mo't yung motor baw. Nagnagnaglatan, pare. Egi, inananusam tinagna, pare. Kasta nga, pilay-pilay ka. Anusa ka, pare. Aging nga, aging kaita sakro-sakroy mo deta. Noon, pare, okay lang. Naaya. Numanen ipalagip ni pareng buldag ngay nakagpa-check up kasi nyong jak ipangpangag, jak ikaskaso isuna. Nga tilat tasong bat ko o kayak laeng. Gagangay laeng dati panagpilay-pilay ko tasaan pa nga naimbagan dati nasakit nga bakrang ko. Ket no damagen na no apay nga sakro-sakroy ko. Dati adda dito nagbaitan dagiti lupok ket ibagaklata nga nabudo. Jak awam mo ti sabali nga mapanunot ko. Ngem di na amo nga adagayam sugat na. Nga imbes nga maimbagan kasi nyong kasla kumarkaro meten takasano kat saan kumot nga pinaagasan. Ananusak tagtumari ti may panamik tapno laeng makisayan ti sakit nga marikriknak. Dati ba mati kat maimbagan tulat ta. Ikaktibeta dahin. Tabareng no saan nga ma-infeksyon. Mas daw pa iti asawa ka sinyong da iti may isang arabi. Ay, kumusta ka lakay? Ha? Okay lang, bakit? Kumusta? Deta agalim nga sakit mo. Deta pa nagpilay-pilay mo. Di mo lagsardengin. Ha? Okay lang, bakit? Okay ka? Sigurado ka? Oo, bakit? Kat na okay kan, edi okay mat nga ruden. Ha? Tiyan niya. Kanigdigos ko launay. Kuha. Adya tikit mo sawa. Kit amom latan Ikate kundi pagan anay ko. Sa among nga ikatan. Apay. Kuha. Awana kitimod bakit? Anya? Kung namitay nga okay kan. Okay ako. Kaya mo man awan ti makrikrik na mga sakitan. Di tala pa nagpilay-pilay mo. Aglalaing pala tasugat mo kung kunam. Nasakit pala tasugat yan tatakong mo. Kuha. Adya nga ron ti problema. Na. Baka panunutin manan nga kasta. Saan ba kayo? May kakit dito. Taagasan tatay ta. Sakti saan bakit? Pang-aasin. Saan nga ita? Inton ka ano nga rod? Kat manong aldawan. Manong aldawan, tinapalabas, sipod day di pa naka-aksidente. Nakanain mo, ba't nga ibaga nga okay ka laang? Nga awanin ti marikiriktam nga sakit. Kuha. Saan nga mabalin? Bagay, saan nagtala ka? Makagura ako, di mo kaya? Saan? Gusto na. Tuno mamig sa natin. Tuno bigat. Saan? Diyak makuren. Saan mo guyutik na. Anya? Aging gaita, di ka pinagahit. Saan ba? Saan mo nga igawit? Saan mo nga ilaban? Saan mo nga... Bakit saan? Diyos ko, guyutik man laing. Bakit? Api kasta! Ha? Api ada nakarong nga sugot yan ta! Yan ta bukal-bukal mo! Mio! Bakit?
Isumot lang. Isumot lang ang pilay-pilay ka. Aging gaita, di mo pa inahitan daytay, baga nga ahitan. Pasensya kang bakit. Oh my God. Kitakman. Ay, isaan man. Kitakman. Saan nga ron? Kitaik man ko nagtaptam mo. Ay, oh, ni Allah, napugas. Nagkarumad gayam, di ba na? Diyos ko, Diyak may ladawan. Bakit? Okay lang. Okay lang. Anya nga okay? Nagkaro dahi sugat na ni. Ay, ng Diyos ko, aya. Api nga di ka naman nagpa-check up. Api nga saan mo nga pinaagasan. Ay, kwa. Aglaing tumatla dahito yung bagay. Anya nga aglaing tumatlang? Naskan ladaangin kag pa-doktor. Isumalagayam kag pilay-pilay ka. Tadayta. Ag-agalan dito sugat kita bukal-bukal mo. Ay, kwa. Ingkat agpa-doktor to namikat. Kuyugin ka. Saan ba ko? Saan? Anya nga saan? Anya nga ron? Kastalatan? Ipaturay mo lata kastanan? Nga uri kumarkaron? Saan? Agimbag tumad lang. Anya nga agimbag tumad lang? May kamot Saya. Ken may isa. Isupit na pagpaagas ta. Ay na. Dahita palat panpanunutan. Ngim dahita salunat mo. Kat ka sa nga roda na kumaro dahita. Addanton nga saan ka nga agkaanak. Saan ka nga makaputot. Saan ka masikugan. Isungarot pa'y pampanunutag dahita. Hindi anya. Baka ibaga ti doktor nga. Naapektara ng dati ko. Ay, na Diyos ko, ay, ad-daang agpa-doktor ka, tapno maagapan. Saan nga kastangan anusam? Isumad lang aging gaitag, pilay-pilay ka pa lang. Ay, na Diyos ko, ay, Isumad lagayam nga, di mo kahit agpa-check up. Taibain mo nga makita dat kastangan lang ana. Nga. Kasla lang ana, kasla nalungsot nga rambutan. Unay kamutan bakit? Talaga met. Kita man talaga na. Kasla tayo nalungsot nga rambutan. Api kami nga ibain mo. Di panunutin magad data pagimbagam, data salunat mo. Kat na anya nga rutin, no, pakat katayam data, tama infeksyon. Mabainak nga ron. Api kami nga mabain ka. Mabutay nga baka ibagan doktor nga. Nga makaputo to. Ay na, data pala panunutin ngamin. Imbes ko mga dati panaglaing mo, ti panunutan. Napanak arod nagpa-doktor ka sinyong ket ditoy nga sinermonan nakmanen ti asawak. Day takot ngamin. Bakit? Day takot ngamin naghilig ka. Nga anya. Naghilig ka nga saan nga agsuot iti brief. Ha? Kitap niya kumat connection na. Anya kumat connection na. Dahil takot. Kanayin ko yung bagbagaking ka. Agsuot ka ti brief. Angin kay kayat mo ba't nga saan ka agbrief-brief. Tati pamatim. No saan ka agbrief-brief. At na pinamnaman na nga dumakil dahil takukwam. Nakasursuruam ngamin dahil aya. Dahil nga taman barkadam nga may isan. Dahil mestro. Mamatmati kamot ka dahil ta. Gaputa imbaga di meston, gaputa kasi teraramidan na. Nga saan nga agbrief-brief. No adda di balay da, tapno no di kastagat. Tapno dumakil, di kukwa na. O, anya ita. Gapo ka da ita, saan mo nga pa nagsuot ti brief. Rumor ka pa eh. Rumor ka. Mapangkay di sa balang nga lugar. Nga, nakashort ka laeng. Nga, agbibitin na kita. Anam? Mamatmati ka mat. Iso nga di baga ni Mestro. Ni Mestro Renato. Kit mamati ka mat. Ibagbaga na nga, di makal ka nomot. Sipo di saan nga agbre-bre. Ay, na Diyos ko, aya. Anya nga rin napasamaking ka. Anya nga rin tinaganap mo. Gapo ka data saan mo nga parag-bre-bre, kat na disgrasya ka, kat awanin, sumalaan na sugat, napinas, nadayta. Kat nung nakabrief ka kuma, di baka naprotektaram kuma. Ano yung matimbakot
Sirmunan sakpay lang talaga Nanatangkan ti ulom. Di ko mapala na disgrasya ka. Nagpa-check up kan. Tanaagasan ko madaytan. Di agdama kasinyong nagpapaimbagak pailaan. Awan mat tinaybaga ti doktor no naapektaran deti kinalalaki. Ti abilidad ko nga makasikog wenno makaputot. Tadyak talaga kayat nga damagan iti doktor. Tamabutengak nga ibagana nga gapo iti panakadisgrasya, gapo iti sugat nga sinagaba, iti dua nga latulatok. Ket saan akon, wenno saan kon kabailan nga sikugan ti asawak. Manual daw meten nga sa anak na panagubra kasinyo. Katimbag tada ni pareng buldag nga mang sapsapol wenno ang tultulong kanyak nga sumapol iti pagakarak ket adda kano agururay nga pagaplayak agipasa akto kanulat ti resume ko. Aging gaita ket sa anak pay nga nagsusuot ti brief kasinyong ta syempre nasakit tada pala sugat na ngem ko na ti asawak into no maimbagan. Ikatekton deti galad ko nga no rumwarak tunggal saan lang iti balay mi no dikit uri rumwarak. Sa anak nga agsuot iti brief. Jak amo Jak meten na sana nga agbrief. Takasla mamati akmot nga kung nangamin ni Mestro Renato no kano saan ka agbrief umatidog ka no. Ay, nagado nga problema ka sinyong kahit sabi ko matabalakadan dak. Diyak pa di amon no anyat balakadan nyo kasi. Aamukon. Anya trumbeng aramid tapno na ti kasta ket sa anak nga paapektaran kadetoy saan mi pay nga dati saan kami pay nga naaddaan iti anak iti asawa nga isu launa iti kanayon nga pakis-stressa nga isu pa yung tinakadisgrasya. Kasanok nga iliwliwag ti amin. Baka ad-addan nga jak agkaanak, jak masikugan ti asawak no kastoy. Dahil di nga ro ti baka buklan, di baka sarita ka sinyong kat nalag-anan mo tiriknak, nabang-aran tiriknak nga nangi buray ti pakasarita. At ikinagpaisuan na manmano kami laeng nga makaamo iti kasasaad ko. Ultimo ni pareng buldag, di na ammo may papan iti sinagaba nga sugat, dagiti dua nga latulatok. Mabainak namin, baka no kantsawan na, baka maiwaras. At damot nga ron marmarites na ni Bareng Buldag. Kasi niyong agyaman naglaunay, ti anos ken laing mo nga nang tadbiyag dati nga pakasaritaak, ket sapi ko adan ibati na nga adan, liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga din kinagbuya. More power to your program, Kasin. Ken God bless everyone. Tuyag papaimbag apagayam mo, Mio, iti Lawag City.